Agpartaha kaya. Okay nga rod. Nagtingtin na po iti may kalong paset iti programa tayo. Dito'y Adda kami Manen. Dito'y 98.5 IFM Cauayan. Iti Idol Tenga FM. Dito'y na po iti kanito tayo. Nga agbirok iti Ilocano Idol 2019. And this is being brought to you by the kiti sponsors tayo of course. Idikan ita iti 4-decade duo. Aduda apo di Giant Ket adita makita yung meta magbag na dito screen tayo. And of course, dagiti way duma, we have the Pacific Star International Recruitment Employment Agency kung na nagaya mga recruitment. Dahil tiket para katiket na po di abroad, domestic helper ijay Malaysia, Kuwait, Saudi, and Jordan, and other nations may kat ado pa iti luglugar ano kayo apo. And of course, for fast employment with deployment safe and secured. Apo dito Pacific Star International Employment Agency. Ang masadakan sa Jay Alicia Isabella di branch da apo. Iti main da di Jay Malate Manila. Iti branch da apo dito Alicia, second floor, room 201 of DVC Building, Maharlika Highway, Alicia. Tapat apo iti Our Lady of Atocha Church. And for more information, please get in touch with them at 0918-808-0188. Kat nga rod, apo, yaman tayo ito umunan, nga contestant tayo, para iti Ilocano Idols 2019, Miss Jerlyn Asuero Colico, from Santa Isabel Sur, Ilagan City. Apo, nagatayon nagkapon na ni adik tayo. Nga rod, may we have you now? Dito yun, apo. Anak kayo, magtataro nagtugaw ka. Agtader ka na. So, pakinggan mo muna tayo yan. And of course, John Mark, please be here now for the technical. Ayan, alam mo, dahil yung microphone, interview ka pa lang nga si Tatader ka. So, ading Jerry Lynn. Adamot, ti awit mo nga swerte, kas lang makita nga. Sige, asidig mo ta microphone, anak ko. Ayan. So, kung mablao ka man pa, katagiti pag-ayam ito yung kadumdumgag, di jay Ilagan Sare. Okay. Kablaawak man apo, ti amin na taga Santa Isabel Sur, kin Norte, ngagdingding itatta. Ket kastamit apo, iti pamilya Marunggay Galasi. Iti Santa Isabel Sur, nga idadalwan ni Lolok nga Carling nga Galasi. Ket iti amin ngagdingdingeg, iti Balasi Utaaw, datita Gina Galupo, iti Taiwan, ni Tita Ems Gasmin, iti Singapore, iti Family Galasi, iti Canada, ni Ninang Evelyn Soriano, iti Canada, ken kastamit ni Titok Max Ramirez nga madamamit nga agwibuya itatta, ken kastamit kanyayo idol. Yes, thank you so much. Good afternoon naman. Apo, orehang kagayam nga mga abag dito yung nagadu, itagbaling nga sponsor mo, DJ Balasio Taaw. Nga rod, John Mark, napanan ni John Mark for the technical department. John Mark, apo, ikating ti cover na data kuamon basang. Yan, nga rod, adumot, idumdumig, digit Ilagan, iti programa tayo basang, as far as you know. When idol, aduda idol. Yan kastamit by gayam, damdanik malipatan ni mama kon. Iti Hong Kong #1 fans, iti IFM. Wow, o di Hong Kong tata, okay. So, ano ti title di kansyon na mitatangal daw? Tenga ti bye-bye, idol. Diyos ko, di pa nalmus ka, no? Di ka tinga bye-bye tatan. Okay nga rod, to sing tinga bye-bye. Let's give it up to Miss Jerlyn Asuera Colico from Santa Isabel Sur, Ilagan City. Nakakaasiyabyak, awan makatulad, as may sa tumatayaw. Adi makapayak pa, puso na't nasuka, ay asim ti awawaga. Awan din diragsak,
Idaksang gasar Nesnebanin di pegan Agapuken na yan Naulpid naranggas timpa ay mukanya Tenga timbay-bay pinanawang daytoy marikringan ay asiak tupayen pusok di may rurumen dagsangga sa tata awan malatit dem anam nama agapuken na yan naulpit naranggas timpa ay mukanya Tenga timbay-bay pinanawang daytoy marikringan ay asiak tupayen pusok di mairurumen dagsangga sa tagtawan dem anam nama agapuken na yan naulpid naranggas timpa ay mukanya agapuken na yan naulpid naranggas timpa ay mukanya Thank you so much, Basang. Nagpintas na una itang sonata. Nagsakit ti baruko. Anyway, thank you so much ading Jerilina Suero Colico. And I guess she's married and I don't have to ask. Makita mat. Palong apin na panamngay. Ayan, so dagiti abo judges tayo for today. Of course, we have the Idi Kanida family for the Kedua family iti Balasyo Taaw. Adi da apo agor ka sino ti online ni apo ni Kabsat Nelly Mariano of Hong Kong. We have Kabsat Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. We have RJ Tambayan of Joseph Agtarap of Kabatuan Isabela. Sino pa? Aduta pa nga naka-online nga madita pa nga nag-log-in dito yung pagbubutusan. And of course, ayan, nagpintas ka pa nagbalikas na ti Ilocano. Actually, dahito apo ti number 1 nga panggep iti search for Ilocano Idol. At ikitaan tayo no kasano kalaing agbalikas ti Ilocano iti may isang musician. Taado nga min digiti nalalaing kumansyon no napanda ti Ilocano song medyo agbidal, medyo natangkan, medyo naluneng. So, may isang comment na dito Board of Judges tayo, nagpintas ka no pa nang ibat na ti Ilocano na. Ikaw ba lang nati maibaga mo? Parkakamot apo da mga aming ka-text na kasano mga mai-concentrate tati host dito ay. Kaya we still have 3 more minutes before we go with the kwata yung patalastas. Okay, masabol ta kumanta ti may isa. And nakita kita nga rin, ada ti message na gayam ni ko.
Ada message na ni Dr. Emily Sipagan of Boston, Massachusetts. Naimbag ng malam kab sa June and JM. Ado nga Domingo, tinapalabas ket na-miss ko launa itisyoso. Kasangsangbot ko laing from South Africa tour. Happy Sunday and God bless. Uwan, mana, ay doktora, nakita nga rod. Kasta una di pa naggustom iti elepante kaya mo pa nga iyawid at napanyaga po South Africa eh. And I enjoyed watching your photos manang nagpipintas and pumaysa nga arapaap ko talang hilig nga rod mo ti pets nga agkaroon mo ti pets nga aga po dito Africa if it's possible, but I guess it's not. So nga rod, as requested, do ka nung nga tami balong ti katiraan para kating iti aglala ko ti mantika. Tami ka man manang kunada. Tatua, anagriri, onet pampasahero agipni, taatakan pay od amati, idi ekden na dua atami, dagitoy ti agririri, agnaganti, pitot kinsinti, nakatugaw, Patin nagma na ito yun eh. agpinabasol anabangsi, nagpenget tay dua atami, nabangit rambol onet ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon mapan agrepere di kamet anakibiyang tay konduktor nga ang abos tatupol nangisit na ramraman pa'y anapis pwede ka makatal na Ating road camera. tayo pasahero ating dera maryatong niib tinagan na sangsangitan na tayla kuna kamatis pariya na tugawan na iti panaggalupisak na kasla uping amaladaga ingkusay-kusay na sa kana nagluka isjay pandiling na kaputa di makaanawa tay ting driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isip inagamit tay tindera tay palsiit unada imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na Adda dua anagriri onek pampasahero ajipni taadakan pay od amadi idi agden na dua atami dagitoy di agririri agnaganti pitot kinsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsi nagpenget to'y dua atami nabangit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon papa nagreferi itamen anakibiyang tay konduktor nga ang abos sa tupol nangisit na ramraman pa'y anapisin kaputa di makaanawat tay ting driver da payawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit inagomit tay tindera tay palsiit kunada imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na nagsardeng ti apa gapukin tindera Maria nagsardeng ti apa gapukin tungi Maria